11 unit JRG yang lagi parkir cantik di terminal Sigli, kampung halamannya owner JRG. Barisan livery Romo Aceh, khas Aceh, JRG yang lagi istirahat sebelum memberangkatkan diri nanti tanggal 18. Semoga lancar di perjalanan. Mantap. Istirahat total. Istirahat total di kampung halamannya owner Sigli Aceh. Barisan bus JRG. Gimana Koy? Barisan bus JRG lagi parkir di kampung halaman ownernya di terminal. Ada 11 unit Jetbus warna merah yang lagi istirahat. Premium bus JRG. Barisan semut merah Aceh. Yang lagi parkir cantik. Parkir cantik di terminal Kota Sigli, kampung halamannya owner. Berbaris ala PO JRG di kampung halamannya owner Sigli Aceh. Barisan spion merah ala JRG yang lagi perpal. Unit JRG.